Difu Autonomous District ST Parliamentary Constituency a General Observer abang kidoang mong Difu Government College EVM VVPAT kibiyehem talapen kindang. Sri Lanka long adaya wepin pen kithidun na atum aphan EM Rup Singh teron pen jalin ponsi melur ke kai lapen arnam kardom. Hirjir ki hira warmonang wong sarkang hon rongphar ningkan troksi amhang ke thegar ni katalon. Kardom Karbi Prantam along pen ni libertad hanbang sami Monica Milikpi nom birtang ton pen arjuitha. Difu Autonomous District ST Parliamentary Constituency a General Observer bangke doang bong jangming koirapli arnikang sam Difu Government College EVM lapen VVPAT kibiyehem talapen kindangsi inkirpon kling tanglo. Jangming koirapli ni apardila JLP School Parisira Thongkabra Truck Polling Station along vote ke joktang a EVM lapen VVPAT pen kadokawe a EVM VVPAT Difu Government College a hemmate strong room along rai komang bong birti dam tanglo. Difu Autonomous District ST Parliamentary Constituency a General Observer Difu Government College along damsi anikang samapor la so strong room talang home si kindang dam. Kachini ji aphan ladak chathan me dead pe election mate general election vote kalak hajia arni lake aluing koira ke thomarni. Kedam tang jangwini phaing koirai siarni Sri Lanka dead along ahiring tangrak a bom kang bobajok keong dung thangada abe pinara tum apran dam nanglo bangso along kithi kejang lapen kisung ke phoa tumaphan ningduk chepaklangsi jangwini phaing koira phorni Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh teron pen patirpi ponsi arnikang sampor phai truck apor pen hamren hithi kimialong kachiki mojamek pado pona birta 100 crore pen birta nabale Jaimega long ke chengsi ke titanga tumaphan kachikimo padoponsi milur ke kai padopon laso bhi prek jamanim atumpen arnam kardom padopon thu bangso kachikimo Jaimega long West Karbi Anglong Deputy Commissioner Syed Isfakur Rahman Hamren Town Committee Amaipu Virentiso Socheng VDC Chairman Roman Pator Pendanglong Ongdung Hamren Arong Supiara datum chetong dun. There's a festive day, Easter Sunday was there, so many people were going to the church for the festival, and dastardly this action took place, so we condemn it from our heart, offer condolences to the various families, and we hope and pray to God so that the injured person we strictly condemn it. We hope that the Sri Lanka government will punish the culprits, and we also request all of the brothers the brothers to remain here. This is an act by some Sunday out di Sri Lanka long thom just hem long ki mane leria sia otera hem long wa sa mampar tumbong pangbopen adu be bang harot mara bang koresi so chat abang ku bang ke di sila akan bang pro sia reng so katumpra abang ke tum ahin pen lang tum pan mana pen rem lo kon ke jambat pot dia sorni bang ke tum sini je bethelong arnam kecawari putih tum talong kang kan ngarong mati tum da na pan kedeng kon to sayang deng long lang tum kon natan mun pedang bang ke tum pan pedang tum pan pen rem lo kan so teng atum apa di kapeklam ke jadi mupi sonda akam ke mupi dapat ke dia pasti ni lekum pilih bang ke ala kecewa tabang ku bang kompani tentang ni hondu kan cuma tu mudu ala tu makha jong senang song on se mana insabin pen ke dokan kita pen long pasti ini ba nama dom pon lapan satasi katumpra tum apanta antu se sodak pen antu kan sai pan dia pan itu ni pen so mata benar isi kupon lo la so ten pasti ini amai sang de mai Difu Kalakendra long jangmi koira phor ni hirbang atum chingrum si Karbi Anglong athare so mate klimso hirbang sarkang hon rong phara phan hirjir pen hirjume pajir sarkang hon aphan ningkan trogarta pen hirjira pirthe along hirjira sim ot pen kengkam kache jordun thek lake hamphang lapen longri long pataphan keme senang thek pusi kache tong hirbang atum ningche pathe
Karbi ang long athare so manja hidim terona rong aklim so amen sarkang hon rong phar alang like klim so jong kali bihegar tapen hirjura pirt he along kenkam che jordan hirbang so punang ne Karbi ang long talawira long hirjir ki hir penamen ka che thang aklim solo Klimso hirbang sarkang hon ningkan troksi amhang ke thegar ni along pache tonsi jangmi ko ra phor ni hirjir ki hiramai pado pherangke tokbang joising tokbi che pahem phupen klimso a hirbang aphan kapanong a hirjiramai along nong ka chethang a hirbang saret hanse borsingar hanse karon hanse pi welsing hanse joising rongpi Karbi lamedamai abidisar singkro penchenglok penangan ahirbang atum salajong hirjir hirsi hirjiramai parom laso aprang klimso hirbang sarkanghon pena mahang ke thek ahim mate kek ing thansi hirjira jamek pangcheng non molom so por phan birda mointan poniksna Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652070012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo phibuthot birtalong wangthoiglo
Tekelang jun lem sa hem contractor pen ki kim kerang kasai oi thektik a jok heming pu pe aprang pen hem kaching hang lapa birta jangmi ni phaing koira phorni pherang ke pen karnu sa hem along birta na pali Tekelang jun lem sa hem kimi kikim kerang ponje phan kedam tangar ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen EM Rajuti so atum long e somsi ai hem kikim kerang aphan contractor pen site en ponlo sitame bangso lem sa hem kimi ingpu pe aprang pen ing hapla kanghang adim ke ong thuong ke rada tum kelangan ta therak mi meset pusira da tum pen ningje la bangso lem sa hem MP ki ka prang si kang pupon ji alam do bangso lem sa hem kimi kanghang ahir ketan thuong ke phere me binong lo puta rada tum pen ningje contractor abang tangka kapanglim ke ong muna ka joksi lason asai ke oi do kong lo puta tekelang juna rada tu ningje rinti Karbi Prangtam Bangela Ponsing Ton Poniglo Dome Thakme Kurwang Thu